tata stavlja sliku. Mama i tata imaju novu sliku Pepe i Đorđa. Moramo tu lijepu novu sliku staviti na zid. Prepusti to meni. Ja sam stručnjak za takve stvari. Jesi li siguran da ćeš moći? Naravno. Samo trebam zabiti čavao u zid i objesiti sliku. Onda dobro. Ja idem posjetiti baku i djeda. Vidimo se kasnije. I molim te, nemoj napraviti nered. Nered? Doviđenja. Doviđenja. Tata, možemo li mi pomoći staviti sliku? Sad samo gledajte, tako ćete naučiti kako da to drugi put sami napravite. Najprije treba metar. I olovku. To je mjesto gdje dođe čavao. Nemoj srušiti zid, tatice. Sad trebam čekić i čavao. Odmaknite se, djeco, i gledajte majstora na poslu. Tata će zabiti čavao u zid. Nemoj srušiti zid, tatice. Pepa, ne budi šašava. Ništa lakše. Ovo se nije trebalo dogoditi. Tata je napravio veliku pukotinu u zidu. O, tata, uništio si zid. To je samo mala pukotina. Slika će je sakriti. Evo. Ja je još vidim, tatice. Da. Izvadit ću čavo i zakrpati pukotinu. Nemoj napraviti nered, tata. Pa ne budi šašava, Pepa. Evo izlazi. O, tata, sad si zbilja uništio zid. Misliš da će mama primijetiti? Da, mislim da hoće. Brzo, Đorđe. Što to klinci sad rade? Tata, vidimo te. Tata mora popraviti zid prije nego što se mama vrati kući. Ciglu, molim. Tata je najprije napunio rupu ciglama. Tako. Zatim je stavio žbuku preko njih. Ništa lakše. I na kraju je tata obojao zid. Kao nov je. Zid je popravljen. Hurra! Ali kakav je samo nered napravio? Bože dragi, bolje da očistimo to prije nego se mama vrati. Tata je najprije oprao Pepu i Đorđa. Onda je Pepa usisala hod, a tata je očistio sav alat. Mama, Mama se vratila. mama se vratila. Brzo, pretvarajmo se da ništa nije bilo. Zdravo! Zdravo! Što ste radili? Ništa. Da, vidim da niste ništa radili. Mislila sam da ćete objesiti sliku na zid. U cijelom uzbuđenju tata je zaboravio staviti sliku na zid. Dobro, nisam baš stručnjak, ali mislim da to nije jako teško. Tako. Da, izgleda prilično jednostavno. Ali kad tata to radi, izgleda jako teško. Šš, Pepa, nema nikome reći.